And you will walk together with your spouse, loving one another every day. We usually make busy the ministry, the service. I'm not a bad husband, as I can confess. And you will walk together with your spouse, loving one another every day. We have unity with the Holy Spirit, and we have unity with our spouse. So we want to sing another song called In the Garden. And we come to the beautiful garden and we walk with Jesus. And we talk to Jesus. And we listen to Jesus. And he fills us with his peace and his love. Those are the words in the garden. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and he walks with me and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Amen. Before I do some teaching, that we think is very important to learn. I'm going to ask Mama Britt to talk about 5 love languages. Has anyone ever heard that teaching? 5 love languages. Okay, good. So Mama Britt is going to share with you how we can learn to love each other in very practical ways. So you might want to take notes.
It's important for the husbands to learn. Ni byiza ko abagabo bagiga. It's important for the wives to learn. Kandi ni byiza ko n'abagore namwe mugiga. And it's important for parents to learn for their children. Kandi ni byiza ko n'ababyeyi bigira ku bana babo. The Bible tells us faith, hope, and love. Bibiliya tubwira ngo kwizera, ibyiringiro n'urukundo. Faith, hope, and love. And the greatest of these is love. And we love Jesus. Bibiliya tubwira kwizera, ibyiringiro n'urukundo, ariko ikibishije byose n'urukundo, kuko turakunda Yesu. And we have the power of the Holy Spirit helping us every day. Kandi dufite imbaraga z'Umwuka Wera zidufasha buri munsi. Scripture says, husbands, love your wives. Bibiliya ivuga abagabo mukunde abagore banyu. Wives, respect your husbands. Kandi namwe bagore mwubahe abagabo banyu. So the 5 love languages, the first one is time. Rero ikintu cya mbere kigaragaza izi mvugo eshanu z'urukundo, icya mbere ni igihe cyawe. Do we spend time with our Heavenly Father, praising Him and praying? Ese tujya dufata igihe cyo kubana n'Imana Data tukayihimbaza tugasenga? God gave us a gift in our spouse, and He wants us to spend time with our spouse. Imana yaduhaye impano z'abagabo bacu kugira ngo tubane nabo tumarane nabo igihe. And so when Walt and I work together in business, iyo dufatanya umurimo dukora buri munsi, and we love spending time together. bivuga ngo biradufasha kugira ngo tubashe kugirana igihe turi kumwe. So spend more time with your spouse and with your children, and you will see the Lord bless you in your time. Ufata igihe gihagije cyo kubana n'umugabo wawe n'umugore wawe n'abana bawe, Imana izaguha umugisha cyane. The second one is touch. Iki imvugo ya kabiri igaragaza urukundo mu kumukoraho. Amen. Do you see how we hold hands Urabona ukuntu dufatanya ibiganza, and we hug? urabona ukuntu duhoberana, dusomana, n'ibyo kwegerana. God gave us hands and feet Imana yaduhaye amaboko n'amaguru to love one another, to love our spouses and love our children. kugira ngo dukundane, dukunde abana bacu, dukunde n'abafasha bacu n'abagabo bacu. The third one is words of affirmation. Ikintu cya kabiri ni uguhana amakuru, cya gatatu uguhana amakuru. All throughout Scripture, Rero kuzamurana Amagambo yo gushima. n'amagambo yo gushima, Amagambo meza. amagambo meza yo gushimira. all throughout Scripture, the Lord encourages us and lifts us up and tells us how to live. Murabizi ko mu byanditswe by'Imana iradukunda kandi Imana iratubwira uko tugomba kubana. So in our marriage, it's important to give words of encouragement and affirmation. Rero mu rushako rwacu kugira ngo rukure kandi rukomere, uko tugomba kugirana ibiganiro byiza no kuzamurana amagambo yubaka. I tell Walt many times a day how handsome he is. Rero buri munsi yabyutse mu gitondo bajya kubwira umugabo we uri mwiza cyane. And he tells me many times a day how beautiful I am. Nawe akamubwira ngo nawe uri mwiza urahebuje. He even made a book that says you are beautiful. Rero bivuga ngo yagize n'ibitabo aravuga ngo uri mwiza cyane. I tell him that the Holy Spirit gave him so many wonderful words on these pastors' conferences. Rero muze kuvuga ko Umwuka Wera yagiye amuha amagambo meza cyane yo kubaka mu mahugurwa yagiye agirana n'abapasitori abahugura. So I lift him up and I praise him and say, great job. Ndamusabura yarangije kwigisha nkamubwira ngo wakoze neza, wagize umurimo mwiza, umugabo mwiza. That's what Jesus tells us. Well done, my good and faithful servant. Niko na Yesu avuga ngo wakoze neza, umugaragu mwiza umwizerwa. Amen. Amen. And the fourth one is Imvugo ya kane acts of service. bivuga ngo n'umurimo agukorera, kumukorera imirimo myiza. So every day I pray that the Lord would give me wisdom and encouragement to help my husband and to do things for him, to make food for him. Buri munsi ajasenga Imana kugira ngo umwenge imushoboze kugira ngo ategurire umugabo we amafunguro meza cyane aryoshe. To work in our business together. Cyane cyane kugira ngo bafatanye no mu murimo w'ubucuruzi bakora buri munsi. Now for those of you who were not here yesterday, Walt has 12 children and 26 grandchildren. Ejo abatari bari bababwiye ngo bafite abana barenze 12 n'abuzukuru 26. Hallelujah!
have 4 children and 4 grandchildren, so together we have a big family. Rero bivuga ngo afite abana 4 n'abuzukuru 4 wakongera kuri abo ngabo uruva bafite umuryango munini cyane abana bareza 32. So before we got married, his kids said, "Dad, we don't see you very much." Rero igihe bakoraga ubukwe abana baravugaga papa ntabwo tukubona cyane. Now that we've been married for 5.5 years, we have lots of family potlucks and barbecues. Bivuga ngo ubu bamaze imyaka 5 n'igice bashakanye ariko mu by'ukuri bafite umuryango mugari kandi barakora cyane. Part of the acts of service is I make sure all a family get together and we eat and the kids play and we have fun making memories. Kenshi na kenshi iyo batagiye ku kazi bajya bahura n'abana babo n'abuzukuru babo bagakinana nabo kugira ngo abana babo bakure bafite urwibutso rwiza yuko bitabwaho n'abasekuru n'abanyirakuru. And the last one, the 5th one, is gifts. Bivuga ngo umwana wa nyuma ni impano na uburyo bwa gatanu bw'imvugo y'urukundo no guhana impano. Reka menye ko babyumvishe neza. Hari uburyo butanu bakwereka umuntu ko mukunda. Gusa umuntu wese wari bwambere no kumuhigi mwandiki uko wakwereka n'umwana wawe n'umugore wawe umuntu wese ko wamwereka ko mukunda. Icyambere first is time. Umwanya ukamuha umwanya mukakina nawe cyangwa mukaganira nimba ari umugore wawe cyangwa ari inshuti umuvandimwe. Umwanya icyaka ni gukora umwana batakozeho bagaragaye kuko umwana uvuse ntibamukoreho mu minsi itarenze 5 azapfa. Niyo mpamvu umwana azavuka bakamuha mama we bamukore. Donate tukeneye gukorwaho nawe turabakuru. Amen. Ni uburyo bubiri bugaragaza kuko umuntu bamukunda. Icyaka 3, third is words of affirmation. N'amagambo meza watese neza wabwirije neza ku bagore b'abapasiteri turabikunda natwe. Amen. Wakoze iki kintu neza wakidoze neza nimba umugabo yagukoreye akantu muri akabati ka menisa akagakora ukamubwira ati wagize neza ukamushimira. Amen. Mbonye umwe ahindukira umugore. Acts of service, the 4th one. Icyaka 3 ni ukumukorera imirimo myiza ukamutera igipasi ukanagurira inkweto cyangwa ukamutekera neza. Iyo ni imirimo ni uburyo bugaragaza kuko umuntu agukunda. Iyo wageze mu rugo ugasanga bagutekeye ibiryo biryoshye umva ko bagukunze. Amen. God brought us together. God brought you together. Yes. Imana yabashize hamwe. So every day I want to bless my husband. Ndashaka kugira umurimo mukorera. Ariko amuzanira kantu akagenda mu cyo bakamuzanira ikoti yibagiwe ukabona ariko aramukorera imirimo. Nawe niko amufungurira azamuzanira kantu nta munsi n'umwe tubanye na watu nta munsi n'umwe umugore barafungura imodoka buri munsi ni watu uzayifungura. I'm telling you how you open the door always in the car. Habe n'umunsi n'umwe ibyumwe bibiri birashize. Donc ni ashaka kumukorera. Icyanyuma ni nacyo abagore bakunda cyane ngo ni impano. Umuzanira impano abagore bakunda ngo bazanire impano. Sibyo ba mama. Hallelujah. And the last one is gifts. He buys me flowers. Impano ukamuzanira kantu ukamuzanira kantu ukamuzanira. Nta mugore utayikunda iyo ni. Hallelujah. 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 Ngo ni ko byo gusa wapere nawe bindi zose n'amagambo. Ariko uko sivyo bintu bitanu niho wawe ibintu umukunzi. Amen. Amen. I want just to make sure they get it. Yes. And in gifts, it can be tangible things like flowers. Impano ushobora kuba ari ikintu gifatika. And going out to eat on a date. Cyangwa ukamusohokana kuri restaurant. But the most important are the intangible gifts. Ni impano ziruta izindi impano zitagaragara. It's the fruit of the Spirit. Abundant that you can give your spouse. Love, joy, peace. Patience, goodness, faithfulness. Gentleness and self-control. Amen. So every day I ask God to help me be the best wife I can be. The most loving and gentle wife I can be.
umugabo wiwe mu bishoboka byose. With the Spirit of the Heavenly Father helping me every day. Kandi umwuka wera ariko arabishoboza buri munsi ku wundi. And He will help you. Amen. Azabafasha. I would like to share with us that we all receive love in a different way. Twese buri muntu wese ntabwo yakira urukundo kimwe. What may be love to me Icyo njyewe numva ko ari cyo urukundo may not be something meaningful. muri ibyo bitanu wewe hari ikindi wewe wumva cyane kurusha njyewe. But these 5 ways Ariko buri wese help us to understand biradufasha kumva the different ways people uko receive buri love. wese yakira urukundo. As a child, Njyewe nk'umwana my grandfathers sogokuru wanjye ignored me. ntabwo yanyitagaho, They did not talk to me. ntabwo twavuganaga, They did not touch me. ntabwo bankoragaho. I think of how Jesus gathered the children Ariko mpita mbona ishusho ukuntu Yesu yazanye abana batoya kuri we, and he touched them arabakura mu nsome neza yabakozeho, and he blessed them. abaha n'umugisha. Children need to be touched. Abana barakenewe gukorwaho cyane, They need to be blessed. bakenewe no kubwirwa amagambo meza, When they're very young, cyane cyane iyo bakiri bato. if you will do that for them, Nubibakorera they will have fixed in their heart mu mitima yabo hari ikintu kizajya ku murongo neza, that they're loved. bazumva kuko bakunzwe. Even think Naho ikindi gihe that God loves them. naho Imana ibakunda, ariko nabo bazumva ko bakunda. When we do not touch children Igihe udakora ku bana bawe or love children, ngo ubereke urukundo, they'll grow up thinking bazakura that God doesn't love them. kuko batekereza ko n'Imana ntibakunda. So it's important that we learn these languages Ibi bintu bitanu ni iby'ingenzi byo kwiga and express these. kandi tubikore kuko hari ibyo bifasha abantu mu burere. One of the other things I've learned about raising children, Ikindi nize mu kurera abana, sometimes they can be disobedient. rimwe na rimwe hari ubwo batumvira, Too often, actually. hanyuma si rimwe na rimwe, kenshi ahubwo niho batumvira, And we're always correcting them. kandi kenshi na kenshi tukabacaha, Don't do that. ntukore iki, Don't do that. ntukore iki, And we do that a lot. kandi tukabikora kenshi cyane. And it's important that they're corrected. Yego ntabwo mzanga ni byiza gukosora abana, But something is even more important. ariko hari n'ikindi ugomba gukora kiruta icyo. I like to say it this way. Reka mbibabwire ubu buryo, Catch your children doing ushake something igihe right. yakoze ikintu cyiza, When you catch them doing something right, ubishakishe umubone aho yakora ikintu cyiza, speak to them. ugende umubwire, You can say, son, umuhungu wanjye, daughter, umukobwa wanjye, that was really good. ibyo wakoze ni byiza cyane, umushimire, You were really helpful. wafashije cyane biriya bintu wakoze, You were caring. wanyitayeho, You were really kind. wabaye umuntu mwiza, wakoze neza. Catch them doing something good Urebe igihe yakoze ikintu cyiza, umushimire, and call it wakwandisa out. ako kantu ariko And call it out. ukamubwira, That will help so much. bizamufasha kurusha kumucyaha, That's far better bizamufasha cyane than always correcting. kurusha uko wahora umucyaha. We have to correct, Yego mucyaha abana simbibuze, but be sure ariko ushakishe n'igihe yakoze neza, you point out what they're doing nabyo well. ubimushimire, bizatuma ko arushaho gukora neza. Amen? Amen. Thank you. Haleluya. Nabyo tugomba kubyika. Bashyize ubwo twari turi guhimbaza 40 on my heart. Imana yashyize Yesaya igice cya 40 mu mutima wanjye. Will rise up with wings of eagles. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo muzamuke mufite amababa n'ikizu. You will run and not grow weary. Rero mugende mwirukanye ariko ntimucogore. You will walk and not faint. Rero muzagenda kandi ntabwo muzacika intege. And in our bodies, we will walk and be tired. We will run and be tired. But the Holy Spirit gives us the strength to continue on. Mu mubiri iyo tugenda turaruha, iyo tugenda ducika intege, ariko umwuka wera arongera akadusubizamo intege akatuzamura. So I bless all of you wives and all of you women that you will soar like wings of eagles in the Rero Holy muri Spirit. badamu uri hano ndabifuriza ko mwagira mwazamuka mugatumbagira n'ikizu. And you husbands and pastors, you abide in the Lord.
rero kugira ngo mwebwe n'abatware banyu babashumba mumatane hamwe n'Imana yanyu. And your authority over your family and your churches, the Lord will bless in abundance. Rero Imana ibahe imbaraga, ibahe umugisha n'imiryango yanyu. Mbabwije kuri, when I tell you the truth, biragoye kugira icyo umuntu avuga nyuma ya bariya bose bamaze. It's not easy to say anything after these people that are coming. Kuko bagiye bakora kuri buri ngingo y'ibyo twigishijwe n'ibyadufasha. Touched for every point that we have been taught during this 2 days seminar. Ariko nk'umuntu w'umugabo ntabwo mbura kimwe nongera. I cannot maybe miss anyone to say. Icyambere. First of all, ndashima Imana kuko urugero rwiza twahawe na Pasteur Walt Imana. I thank God for good example you have been given from Pasteur Walt and his wife. Murabizi mu mico yacu y'abanyarwanda katavuga abanyafurika, especially African Rwandese culture. Ntabwo umugore n'umugabo bakunda kwegerana no kubana no kuganira no gusabana. Murabizi, in Rwandese culture it's not easy to find husband and man sitting together across and touching each other. Ariko twebwe kuko twamenye ijambo ry'Imana, because we have been taught the word of God and we know what the word of God says. Kuko mushiki wacu yatubwiye ngo tugomba gukunda abagore bacu. Like what sister Mama Bright said, that we need to love our husband, our wife. Ntabwo ntekereza yuko wagaragaza urukundo utari kumwe n'ubukundo. You say that it's not possible to show love if you are not. Ntekereza abagabo bari hano dukwiriye kwihana tukegera abagore bacu tukabakunda tukabibereka. I thought it's good that husbands and men that we are here, we can repent, then we come here to our wife, then we show them love. Nishimiye rero agace gatoya baduhaye ku nyigisho zisa n'izireba abashakanye n'abubatsi. I believe and I thank you for the short introduction, these 5 senses of love that you have shown us, that someone that we are living together, how we can love each other. Cyane kuri za ngingo eshanu, especially for 5 senses of love. Z'ururimi rw'urukundo. There are 5 senses of love. Kimwe muri byo rero cyatumye ngiye kwihana imbere yanyu. One thing from that 5 senses of love, it makes me to feel that I'm going to repent before you. Icyo nihana ni ikirero. What are you going to repent? Ntabwo njya nibuka gushimira baba umudamu baba abana igihe bakoze neza, ahubwo ngihutira gusa kubacyaha ngo mwakoze nabi. I usually forget to appreciate for the good work for my wife and children, what they have done for me. I usually want to rebuke every time. Madamu rero nihana imbere y'abantu. My wife forgive me before the congregation. Thanks and appreciate. I will ask you to forgive me, and I should appreciate the good work that you are giving to me. Good service. Ntabwo mubere umugabo mubi uko biri kose nabihana. I'm not a bad husband, as I can confess. Ariko nkunda kumucyaha no kumunenga gusa. Many times I usually rebuke him and show him what wrong he has done to me. Igihe cyo kumushimira cyane simvuge ngo wakoze madamu. The time just to appreciate what he has done, I forget, because in my mind I feel that something is doing, I have to rebuke. It's not good for me. Rero mwakoze kuduhesha umugisha. Thank you for blessing us. The last thing I want to mention is this. Tekereza turi hano twavuye mu matorero atandukanye. We are here from different denominations, as you know. Turabashimira cyane ba organizers. We thank the organizer because we didn't want to be selfish. Mwumve ko uyu mugisha waba w'itorero ryanyu gusa. So that this blessing can be for this church only. Ndavuga amatorero gutesti. Itorero ni rimwe murabizi ubwo nshatse kuvuga. We have one church, but we have different denominations.
ubwo rero mukaba mwemeye ko dusangira uyu mugisha Imana. Thank you because you have invited us to come to share with you this blessing. Mu izina rya bagenzi banjye kuko wenda tutabona uko tuvuga On twese, behalf of our fellow pastors and leaders that we gathered here, tubashimiye kudusangiza uyu mugisha. thank you for sharing with us this wonderful blessing. Kandi ubu bumwe This unity, tekereza aribwo Imana ikeneye kuri twebwe. I thought that this is what God is want to see from all of us. Uwiteka rero baduhere umugisha, May God bless you. kandi abashyitsi bacu Imana ibahe umugisha. Even our visitors, may Muteye ntekereza ko zizera nyinshi. the fruit that you have sown, I believe that you will get more fruit. Imana ibagirire neza. May God bless you so much. Hallelujah. Because of time, I want to say a few words. Thank God for the good visitors that have come to bless us. You are the servant of God, but we have learned more from you. That is encouraged so much in our ministry. Because ahead of us, we have many things to do. That we need God's wisdom. We have learned many things from you. I couldn't come here because I'm allowed to come forward. What my husband has thought it was enough. He wants me to come, that's why I want to say thank you. So I'm welcome to come, please. So this things that the pastor mentioned, and he asked forgiveness for what happened. Maybe it could be destroyed their family, but because of love. So the pastor said that she's being driven by the emotions so much. Because these things, it was removed. Let's continue doing a good work. So his husband said that sometimes when he found something wrong, he doesn't take time just with the hunger, but he have to stop it. Exactly. He doesn't have so much hunger. So God has called them, husband and wife, to work together. They have one principle in their family. They say, all with our family we serve the Lord. Joshua chapter 24 verse 15. The Bible says, we and our family we serve. Even the tall and his wife, she's short, but she believed that his God was giving her a good husband. Does it say the Bible? Amen. She has grown up as an orphan, but she has said, God, even though I'm an orphan, I just want to make you to this person. Because his father was a teacher in the church. He died when she had 12 years old. She was a child in Sunday school. He's the one who taught about God. And he said, what Father has given to me, I don't want to lose it. The church, it was hard time for her to go to school. But because of God's grace, has provided a support as a Christian. And they thank God because something God has usually sometimes we didn't see something good that the wife are doing. She can eat well and you eat and you feel good and you spend night good, but you don't say thank you or appreciate the service that you have. Maybe your wife is prepared your clothes, then you clothe on them and you look good, but you forgot. Telling the good words. Me, I could actually depends for giving me time to spend together. This word that I'm telling you is a common word maybe.
We usually get busy the ministry, the service. Let me tell you, did you stay with our wife and husband? Then you listen to our wife. So anything you want to talk to you, tell me, I'm married. We don't spend time with your wife. Am I lying? I'm lying. No. It's true. It's true. Every time, even though it's important word that your wife wants to share to you. This, if I'm dressing this shirt. Maybe you can dress badly, you can throw badly. Your wife can tell you, stop, I want to fix well you are dressing, but it's okay. Please, tell me, I'm going, we have to be fast every time. The third thing I want to be bent is this. And I think for those who want to give about this one that I'm telling you, you stand with your wife and husband, then you ask them to apologize of them. But it's good to buy a clothes for your wife or shoes. Preparing a good gift to a wife. How many do they do that? Let me tell you one day. It's easy to buy clothes and shoes. It's not a gifting. So we need to differentiate. Buying clothes and shoes is different when it's a gift. One day I went to the marketplace in town. I went there, I buy some clothes, ladies' clothes, African feet. I write the name and say this is my gift. I took it to the box. Then I write my name. I asked, this is a gift and my name is so and so. When I come, it's at home. I did it once. I want to repent because I did it one time. When I went to home, I told my wife, there is someone who has given me your gift. When she took it onto the sleeping room, why don't you come and pray for us? Another thing I want to mention. We are here, all of us. So I want to ask, does anyone who usually came from the church somewhere else, when you come home, you found the children, they can come and they hug you? Did you hug your wife? Who did you hug? You usually come and you hug your children, you bless your children. When you see your wife, you say, good afternoon, my wife. You don't hug her. That is not true. So praise to stand and we pray God so that God will forgive us. So there is another thing I want to say. Let me tell you one thing. Does he always your wife can iron your clothes, and iron trouser and shirt, and he prepares shoes. Even you, when your husband is busy doing some work, do you feel that you can iron the clothes that your wife can dress? This is really what it's about. We love God and we learn to love each other. And that's what we're doing. I admire you as men.
rero ndabishimiye cyane nk'abagabo nk'umugabo mugenzi wanyu for saying what you have just said. kubera ko ibyo mwavuze murabizi. Thank you. Murakoze Pastor. Thank you. Murakoze na Pastor Jacques. They have shown all of us a good example. Mu by'ukuri batweretse urugero twese hamwe. And so for you wives, cyane cyane umufasha wawe, there may be much hurt for you. wenda bishobora kuba bigoye cyane kugira ngo ubikore. It may not be easy to just forgive. kandi bishobora kuba bitoroshe kugira ngo ubashe kubabarira. But if you'll take that first step, ariko mutera intambwe ya mbere, God will give you strength. Imana izakongerera imbaraga. He'll give you grace. kandi Imana izakugirira ubuntu. And when there's forgiveness mbese kubabarira ni iki? between husband and wife, kugira ngo umugabo n'umugore bababarira, you step into a whole new place bivuga ngo uyu ubabariye uba uhagaze ahantu hasha, of great blessing. ahantu hasha huzuye umugisha. So I can say just before I pray, mbere y'uko nsenga bifuza kubabwira amagambo, if you will continue to walk in this, nimukomeza gushyira mu bikorwa ibi ngibi, you are all going to have many great blessings. bivuga ngo mwese muzabona umugisha mwinshi. When we're learning something new, iyo wize ikintu gishya utarumenyereye gukora, sometimes we don't do it consistently. rimwe na rimwe biragoye kugira ngo ukomeze kubikora kenshi na kenshi. But if you keep trying ariko nugerageza kubikora and ask God for wisdom kandi ugasenga Imana kugira ngo uhe ubwenge and grace, kandi Imana ikugirire ubuntu, you will learn uzakomeza kubikora and you will get better and better. kandi uzakomeza kubikora neza buri munsi. So don't get discouraged rero ntucike intege if you're not doing it all the time. nubwo utajya ubikora buri gihe cyose. Just ask forgiveness wowe usenge, usabe imbabazi and keep going. kandi ukomeze kubikora. Amen. So let's pray. reka dusenge. Father, I thank you for this moment. data turagushimira kuri uyu mwanya mwiza. This is one of the most beautiful closings of a seminar I've ever seen. mwami turagushimira kuri uyu musozo mwiza w'amahugurwa tutigeze tubona n'umunsi n'umwe. This is the kingdom of God. ibi ngibi mwami bigaragaza ubwami bwawe, Having right relationship with each other, kugira ngo umugabo n'umugore babashe kugirana ubusabane bwiza peace and joy. kandi bagire ibyishimo n'amahoro mu mitima yabo Holy Spirit. biturutse ku mwuka wera. We prayed earlier today, Lord, mwami nk'uko twatangiye tubasengera uyu munsi, for a new fresh anointing. turabasengera kugira ngo ubahe amavuta mashya. And so now I pray mwami aka kanya turasenga for that anointing kugira ngo mwami ubasige amavuta yawe, to continue over marriages, kugira ngo mwami urushako rwabo rukomeze, for husband and wife to be an example kugira ngo umugabo n'umugore babashe kuba urugero rwiza of your great love, bigaragaza urukundo rwawe ruhebuje, and that many children kugira ngo abana benshi will notice how much their parents love each other, bazamenye kandi babone urukundo ababyeyi babo bakundana, and not only change the marriages here, ntibibe gusa guhindura urushako rwabo, but the future marriages of their children. kandi bizabe urukundo rwiza kandi urushako rwiza ku bana babo mu gihe kizaza. Thank you for this wonderful time together. urakoze kuko ibihe byiza by'umugisha wabanye natwe. It is a gift from you. turabizi ko ari impano ituruka kuri wowe. And so now we bless each other mwami uyu mwanya turabasabira umugisha as we go in Jesus. ubwo tugiye gusoza dutaha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yes, praise the Lord. Thank you so much. Yes. And we started a trio when we were 8 years old. kandi umuntu watangira yari mu bari impanga ariko muri mu impanga ye. Nahise shefu wanjye You abagabo. share? gahunda zo kubagabaniriza. Thank you. Urakoze cyane.